Suksema terang titiang antuk galah sani kepai cering sikian titiang. Sedurung titiang mau atur-atur, lugrayang titiang aturang puji pengastawul. Om Swastiastu. Sani kusumayang titiang Bapak Kepala SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusumayang titiang Bapak lan Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri Siki Kubu Tambahan. Sani kusumayang titiang majeng ring tim penuriksa pecantokan mapidarte rahinane mangkin talar sematon pemilet pecantokan lan sawitra sisya sareng sami sani tresna sihin titiang. Puja santi angayu bagi aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa. Rian tukan sangkaning paswecan ide iraga presidi kena rahayu ya diastun kuwintenan jagat sekali mangkin. Wenten keberbahan sangkaning virus penyungkan sani kewastanin virus corona utawi COVID-19. Mau sang indik kewentenan jagatis kani mangkin akeh sampun sareng sami miar seyang taler ngantenang indik napi puni ke COVID-19 lan asa punapi pengurabde COVID puniki ring sekancan kahuripan iraga sareng sami. Ring orti-orti sani kewedaring sarana utawi media elektronik lan ring media sesuratan utawi cetak akeh sampun keortiang indik akudang-kudang jatmo sani kenisungkan meh-mehan ngemasin padem sangkaning virus puniki. Nami sani banget patut iragi pikayunin taler laksana yang inggih punika napi sani sampun dados pemuus utawi imbawan saking guru wisesa indik tate titik iragi ngemargi yang kahuripan utawi mapari laksana mangdeninten keni penyungkan puniki. Yening sakadi titiang, sani presiden ngedohang iraga saking virus puniki wantah eling. Nika mawinan ring tepengan galahi puniki titiang maktayang pidarte sani ngangke murde. Eling pina kesenjata nyomia COVID-19. Panureksa sani kusumang titiang talar idedani sani wangiang titiang. Iraga sareng sami uning. Virus COVID-19 puniki ngangsan rahina ngangsan ngelimba. Sani sungkan, raris karawat ring genah-genah karantina taler ngakehang. Riantukan asa punika guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanyane ring Bali. Sampun ngemargiang makudang-kudang cara sani kemargiang mangde iraga sareng sami selamat saking penyungkan puniki. Pewarah-warah sani kantun makin ketahlan patut iraga laksanayang kebaos 3M. M sani pertama, mencuci utawi nguacikin tangan nganggen sabun lan toye sani membah. M sani kaping kalih, memakai utawi nganggen masker. M sani kaping 3, mengatur jarak utawi nenten nampet sareng semeton sani lianan rikala mebebaosan melinggih talar rikala wetan ring genah sani rame. Tata cara puniki sampun kesobiah serahina-rahina mangde iraga sareng sami tata eling miare kerahiwan dewek. Sake wenten, mangkin iraga menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga. Kari makeh sani nenten nganutin pangeling-eling saking guru wisesa. Nika mawinan titiang kedah jadi maosang ngiring sareng sami margiang napi sani sampun dados pangeling-eling saking guru wisesa punika. Idedani sani wangiang titiang mangkin makeh sayan nguredang sani nenten nganutin pangeling-eling saking guru wisesa. Makeh sani nenten nganggen masker, makeh sani kantun seneng mapupul-pupul nenten atur jarak, nenten nguacikin tangan susan maambil-ambil, nika mawinan ngakehang sani kenisungkan COVID-19 puniki. Yening nenten iraga, sire sani jagi mutus panglima utawi rantai virus penyungkan puniki, diaston guru wisesa ngican makeh makudang-kudang pakeling. Yening nenten iraga sani eling ring raga jagi nyageraga. Pasti ke nenten rarad-rarad sani kenisungkan COVID-19 puniki. Diaston nenten presiden ngicalang virus, palinten iraga presiden nyomia gering puniki mangde dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih, yening sampun eling ring sekancan pakeling saking guru wisesa, ngiring mangkin lanturang eling ring guru swadhyaya, ide sang yang widiwasa. Niki guru sani pinih utama, duaning ide sani makarya, nuenang
lan sane patut ngelebur jagat. Sekali sane kebalsang ring bagawat gitu ring sargah dase titik utus yang ambil akadik terjemahane inggit punika. Akulah sumber segala penciptaan. Segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kirang langkung sekadi asap punika. Titiang talar ide dani pasti kesrada lan bakti ring ide sang hyang widiwasa. Sami sane wenten ring jagat wantah ide sane nuenang. Saking becik lan kaon, iwang kelawan patut wantah ide sane nuenang. Sangkaning ide sane nuenang, wenten lan ical ring jagat wantah ide sane nyepat siku-siku. Ni kemawinan ngiring sareng sami sampunang rarad-rarad ngaturang bakti ring ide sang yang widiwasa, duaning ide sane meraga sang-sangkan paraning dumadi. Mangde malah penyungkan COVID-19 puniki preside ical ring jagat. Ide dani sinareng sami sane wangi yang titiang jaging yutetang daging bebaos titiang. Sane patut mangkin iraga pikayunin talar laksana yang merikala ngadepin meseh sane pangi puniki nentan lian wantah eling. Eling ring sekancan pakeling saking guru wisesa sane nuntunang iraga mangde nenten kene penyungkan puniki melarapan untuk melaksana yang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, lan mengatur jarak. Sane pinih utama eling ring guru swadhyaya duaning ide sane memperbawa utpeti, stiti, lan pralina. Panureksa san kusumang titiang talar ide dani sane wangiang titiang. Wantah asa punika daging pidarta titiang. Mugi-mugi napi sane titiang bawasang wau wenten pikenah ipun. Menawita wenten basa basita utawi atur titiang sane nenten manut yang arsa ide dani sareng sami. Nenten kamen titiang nunas gengrena sinampura. Puputang titiang antuk para mesanti. Oh, santi, santi, santi.